ngecong guys. Bisa licin, nggak bisa guys, licin guys. Mundur lagi, licin. Harilah 3:30 belum masuk. Kacau. Ini jalannya nih. Udah dikasih batu masih tidak bisa. Batu, kayu, tanah. Ayun be, ayun. Ayun beda. Persiapan ngecong. Masang batunya nih putus-putus sih. Dia mau bukan ini. Habis matangannya.
persiapan untuk naik. Jalannya licin guys, habis hujan. Ngecong ngebut. Ragaza guys. Ahmad Fauzan drivernya guys. Jauh-jauh. Kena tumbur pula. Kiri. Tak naik. Tak naik guys. Licin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Palembang Jambi. Persiapan ngecong lagi nih. Kita mau ngambil buah sawit. Sebentar guys. Posisi di Bayung Lincir. Kita mau ngambil buah sawit di pelosok dalam. Akhirnya bisa guys, ambil solar tuh, kita ambil solar tuh. Hancur.
gelap. Iya. Enggak, habis. Sini loh, enggak hujan loh. Nah, Kayak ginian sini. iya, malah keluar kayak gitu ya. Kalau keluarnya biarpun hujan deras tuh lewat lah. Enggak apa-apa, kan gondong dia. Gitu tuh, Mas. Biasanya lo ora pernah. Ada yang pingin naruh liwat. Iya. Yo pengen. Ada pingin naruh iso liwat iku mau. Bener wae. Sana hujan deras nian. Iya. Dari pasaran juga ya. Wah. Itu sawitnya. Aku kadang di pasaran. Enggak ah. Untuk matang pikul loh. Oh, itu stres iki ora nang brondolan iki. Mana nih brondolan? Sesuk yo brondol. Hitung yuk. Iji. Nah, sore kena selain saja, Jal. Ntar sampai. Sing seberang ujung kono entek, Wak. Iji warane. Sawit pelepah merah ya kan? Pelepah abang kae. Ya iku dhek njikil kok kono mrono entek. Napis. Ganas berarti orang sini. Iya, warah ini. Kalau piye ditimbang? Wis kadung kok. Wis pangan kethek entek ngene iki. Lek aku kan nang tambahin bener wis kalau wong. Dikeringkiti ngono siko-siko. Raca lama ya, 7 montor enggak sampai. Bisa kaya ngene. Wong di ingke ujung kono entek 3 montor dhewe. Iki paling main tok. 5 jam apa piro? 5. Pokoknya njopo iku. Aspal iki lho banyu tok. Ayo sakno. Lu lah mendung. Aku sing senawar kae simpang sedurung kene bahkan kene sing nggon warung sego kene. Sing kene sego. Banjir itu. Banjir. Ilan-ilan. Mobil kijang super iku nang pinggiran ngarep rumah makan to. Biur sego ngarep. Biur. Biur oh pates tenan mobil iki. Nah, semprot terus. Suwi aku mau nang ngene iku. Kok uang itu di telepon. Iya ya nunggu ya ya. Lah wong aku nunggu nang kene wis suwi nang. Aku jam 2 wis rampung iki. Aku sampai karo sapa? Dari anu wis, Cok. Kita jual di TV lah kali. Loro rampung. Saya ngasih hale itu. Kita bawa iki. Lah kene suwi mamake medang nang kono enak. Awak anyar nang kene. Nyep.